Hakaham Yafaro, Sing Tini press conference Nungmane Asok Kotor Khe, Sini Bwsarogni guidance by Sini International Day of World Indigenous People, Sini ADC Authority, decision namani bisingtui, Sing Palon Khainai, observation Khainai on 9th August. Obotu globally ni tongo, Sini Tipramotha mo globally jehetu khlaijak tongo, Sung bahai namono March tai bini commemorating ni bagine, Sing on 9 August, Sini state capital Agartala mo program khub colorful event ni bisingti khlaijak nai. Abon bagi kaisa sini ADC authority suno committee kaisa constitute khlairika. A committee ni chairman ingka sini Honorable MDC, former executive member, Mrom Gunang Robindro Da Burma, tai convener ang myself Rajeshwar Da Burma, co-convener angka sin Honorable MLA Bwsarogni Koloi, tai sini Sodor tai Khuaini, tai Sibaijula district ni jari elected TDADC members ro, tai sini social activist Monihar Da Burma, tai Sajora Da Burma, borok bahino committee include tongo, tai sub committee rogo, jara cultural ni philo jara expert ba prominent ba efficient jara tongo in the past life of borok bahino sini committee ni logo tai sub committee rogo sungtini or officially no sung constitute khaikya abo sung khanabasoni bisingo sung abono officially circulate khaine mo program baginai sung joto sini tiprasani je community sub tribe বা tribes tongo 19th in addition 20 thanong mano overall jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form mo borok phai participate khainai te arja gawasung tableau rok bo display khaijane ba marso tongnai te sini mo program circuit house ni sini Robindro Shotobharshiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो एसेम्बल लंनाय क प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक द बर्मा बनिजब इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जत कम्युनिटी नि हेड्स रो विथ देयर तमने कल्चरल ट्रूप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बरकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियर्स तिनो बरकबो or dino participate khainai oboro sung jotono jai jaike program na successful khainan baginai tini o main building conference holono more decision na lekya gaboni bagai joto sung sini hastini joto lukurokno irrespective of caste and creed jotono oro sung openly no participate khainan bagai sung kobogo tai o program sung grand successful khainai jehetu amo history kaisa program on behalf of TDADC বা sini 6 serial ni je da present sung jeta administration tongo sung thangi tong Agartala ni capital city wo mo prothom no first time mo je state ni capital o sini TDADC obo observance khanan baginai program khanan baginai decision najak or decision namoni no sung jotono in collaboration with all stakeholder type in community heads of by जों कगलाम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रांस खाइजाका बरक अबनो सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नानै ते बरक कोऑपरेशन खाइने ते ऑर्गेनाइज खाइने हामबाय थैंक यू मुखायखै सालातिल बनि दा फाइनाय आजागा अब सेंट्रली नंनाय सेंट्रल इनफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খাইনাबोनि बियन्ड अब केसिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टेमनो जों तनाय जाय maximum sung 5,000 borok or sung gathering go sung participate khaine ba gathering nai time to morning 10 onwards in you program sang saman digi thangnai really khaina ada thangnai really khai really to sini je procession starting point ka circuit house and sini je Gandhi je statue tongone aron sini procession start nai kawo 5 batak painai Robindro Shotobharshiki bono abon pore aro hall ro sung sini jara participant ro khapnai ei pore sung aro cultural jara
event rok bahaino aro naite costume rok bahaino aro show rok nai odino hambai যত তখনই কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আগনা খাইলে joto mansak sung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni sung aro present khenen bagina site tok nai odin hambai আমবাই gesini